Akena nyadwuma ni paduane ni abomu ni asam ele ne de asam o abana ya de me ma me di mani ko hu de sa ni asam kecho kra abana ya de obon hu modin na enso mi yale no se yenyina ye ho beto yen na ensa wo bia na gina me no so sa ina ne se be ho ko satam bia na de sanitizer ya ba ya kan wasi no sa afi so be she wo fie so wo she wo fie yesu mi se mi fie a obi wo yale ne mi kura won ko be kwa konya bi sa wo se yare na emo na no odin enti asna be nya yale ne bi na be say 2 weeks ko 3 weeks so wo she fie a no pa be sia wo ye aduane de aduane yesi so aduane ne emusi wa o de afa ya frema no bi a wo ye aduane mu na se oh mira yare na aba na me cheche mu se be ya won fa be nya won nkwala no na be boa mu nyina why yo o ko toriwa so de make am yo nwa wo yesa me se kan ka o se afu ko be ko fa ya le ko dia wo ya ba me fie fa we mo me na ko man ko nya bi ya frema me come se kwasi adu nai ense fia bia o o ko toriwa ahanyina bia ba ho ahanyina kolotia balos ni bia ba ha no ba ben makwa wanu eni pai ni kunwu ya nansanie eni gina ayale bia ba no so azese ni kun ya ba se afa no wanya le sample wona ne kwa bia ya duane mmedire wodi mirika di we yachi me se kwa si no ni fie me ma no nyoma bio emfra bi wo fra no telephone so kwa wawu wate so wa jibia we manfu we ankata me hone kra me na ko de bia sabe se se aso mu na me ka kire wo kribiti wam yali aba ekun ko sika fokure ekun ya tu kura twese ka wo so pani nya sam ketu akra na sabu so ka wo ya de na yehu amerika ni sa no se aga me cheche mu kire wo mu yo no so obekumi no e ba se o so de ni kofie mi wura se ni se yo ko ababo dawuro se mu obi antete miamia amuche bi ase ko no ne kuku visa anya kuku no wani ya de na ehu se ka ne wo se ni pa mi wo nya me an ko di kun ai se ka ne ase ana ya se pa opani ya se ama no e se kita anya se ketu assembly okay ila tu no ja wa manya yale bi o yale no wanya bi wate memla o de bo ho ba na bla o de tobo o de se o na wo mu a e bi nkwan ya de ko jina o ma pe kwa na da mo ntem ne sa na ba na je edika no fa se ka no to na me ni fa se ka no to se ka no me ye ham yo fa to ho sanya wo pa na me de mani ato wa ewi ase ma dun se ha se o wale kura sini ba ewi adane ye o fa na kwa sa so na wura ku wale kura sini ba ma eboro de o fa na kwa te se mu mi no minim de o kura sini ba na minim de o kura sini assembly mesra wo ba ya na niam na guo no na yi na niam nya gu anti ba be fa nko na niam na ma yi abesia no ya li akun ayi skafo pablo che wo tablo che sa niam na ma yi go no fa niam nko ye wo mu ne se ofosuji abo yi bi no kure no ofosuji abo nya bi ama kure mu meme ne assemblyman ye wo so yi ye fra ban aban che no a odi ya de ne bre ofosuji abo aban be fa omo kokko na tawo be 3 weeks na ya rewe omo jam ye na owo bi ofosuji abo aban na sane ya ko etimi ko ya mo ye nsema aban ofosuji abo de no ko maami so ya quarantine kure ni wa nya bi etu oni bi ne kunu ama ko an so kure sade ne tu aduro so ya tse ne se de wonsi ni di enom e ba sa no me so me bo anan me ne wona bo ko yes kan ne ye ni bi na eno ntse se ye nya bi da ye betimi ye nya bi na ye afasi e ho se ye ko do to do
aye krokitu abrosifo ni ha nursefo ni ha doctorfo ni ha ba ye ni aye wonim dia wayade ne ho no yentu ye nua na mofo o so dey afa running water ye ka running water ensu a etu milika awade em de ensu a edwane no edwane fa wo horo wonsa sani ayi come ya da tia otumi kotom kotom utom abi wo a wase bibia na ewom sabi guade em na obi nhwe nwu so na fasemna awo horo wonsa ebe ye kura ensu no broni se warm ensu ehu na fa so warm water ma na nyashi ehu kakra enfo ntutu akoko odugu nsa ho aho beworo anu na kambe bisa enye de fa ho horo wonsa sa sima du achibia na se sima edunum achibia ya saade no enfo nsa ntiti ohiri obitifi ya sa obi anu atafiri wajibi ohiri mi esti wo anu de enye de pa obiti ni matu omtese anu ohiri ahwe wajibi dadi obi ba bia wogina bia yogurt twam no wato hwa won horo ne nsafi pan no obu bia di kokwa ya toton sa ne madidie basa sopi ni na jai asame ba kokra so no say e say yes nkan wi ntwa no uni man ka ba we men pa wono cassette ye won assemblyman ka sempa krata e da for me mfa ko pepa ato abo no betimi atena so wo wonum hwe obo ha tuntun so e wo ko ya ne so awi no over in ko no atwintu dua ho no dey fine pa enye very plastic content enye plastic content enye obo ho ba bi ogina bi ase ho obi wo wase hwi ni ho no wa yire bibim enye ofuru kaya enfuru dia yo overload protect him assembly asema wo kan nyina ya na me chese na makoma sie kuri no chese wo ba kwa na me so okura ka waje bi me ye ya fun ma no eto wa predodo o yire dia so obi ani ntide kuro ma na obi ampe no anu abefa ne ma ne ko wai na de obi ampe fo mba no odi to bolo du kuro horo ne sa no odi nsa enye bida assembly yale ya no kura ya se na go ba ko se pa ya se ka wo da wiemu a awia bo se ya na ka dem na ba se akofire de fofura bro na emom se ka wo ko ha ne ha ano de mahelia nanti ana wo fie kura na utimi di kakaduro hwenti apepere suru wisa fom wisa da ho wisa wo me na wo no ne kakra wo che na se nche wie no enchi nom na nya de ono na wo no wo me no ono ama ne bia no wasabi esi wo adwo no na wo no ma babi nom waso num bi afa so didi num nso ntantem anka e vitamin O anka de vitamin E wo fon assembly be ka samna wo to na tete wo fon ani tun sanso anka na ya round enti enya o oni hwio ya ka asam yentani po me ba zero so say na so be she abc ma o no so ni anka so the same thing that's about vitamin O ba enti aya vitamin O oni so wa bompa o ko school anya o cheche mi ko adi telo so san yale no ano so na mete ba ko bi ya se ayi akwati tamo so ayi ani over akwati tamo ni over faire ko na tamo so enti bibia ni mo no le ntina akwati tamo ni over kan ne de akwati tamo aja wa ba yo